Assalamu alaikum жамаат. Ушундай курсактуу өсө турган козгочкорлор сатылат. Ушул карадан баштасак, каранын линиясы балчок. 10 ай болду. Бою 87. Кулагы 21. Өсө турган жакшы козгочкор. Kuyrukçanı tartmayın. Bu kızıl kozgoçkor, bu tustun tırmay balası. Kulağı 21 plus 21 taza çıkıp. Bu 8 ay oldu. Başı светлый. Boyu 84. Adres Karabalta'da. Bağısı gelişimdirdi.